abantu bakwiye kumenya impamvu Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi atemera kwicarana n'abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 ahubwo akicarana n'u Rwanda. Birigi icyo bakomeje kwiga wenda kishobora no kubagora ariko kitanabagora cyane kuko izi ndege 100 twabonye hakongeraho abasirikare bari hagati ya 300 ndetse na 400. Tubahaye ikaze nshuti bakunzi bacu mukomeje kubana natwe aho mutwumva mudukurikiye muherereye hose hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, ari abari ku mugabane wa Amerika, i Burayi ndetse no ku mugabane wa Aziya. Reka ngire ni ibihe byiza, mwaba muri mu gitondo, mwaba muri mugoroba, mwaba muri ku manywa. Reka tubifurize ibihe byiza kimwe namwe mudukurikira umunsi ku munsi muri ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye. Reka ngira ni amahoro y'Imana n'imigisha bikomeje bibane namwe. Natwe tugarutse mu makuru yacu nkuko bisanzwe, dukomeje gukurikirana hafi ibibera muri Kongo ndetse no gukurikirana impinduka zose zikomeje kubera ku butaka bw'iki gihugu. Byahinduye isura rero, byahinduye isura yaba muri Kivu y'Amajyepfo, byahinduye isura yaba muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 iri gufata ibice ibindi kabitakaza. Ngira ngo twababwiye ko tugomba kuzana ukuri kose tukagushyira hanze, ibyabaye tukabitangaza uko byabaye. Niyo mpamvu rero tugiye kwibanda cyane cyane ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari amakuru amaze iminsi atari gutangazwa y'ibyagiye bibera ahangaha muri Bukavu. Ngira ngo amaze iminsi hari imyigaragambyo ikomeye cyane. Abazarendo barahagurutse bari kurwana. Buriya ngo abazarendo abenshi naba FDLR, nubwo FDLR iri mu ngabo z'igisirikare cya Kongo FARDC, ariko n'abazarendo harimo aba FDLR benshi. Reka duhere muri Kivu y'Amajyaruguru aho bita muri Walikare. Ariko mbere gato niba ubanye natwe bwa mbere ushaka gukanda kuri subscribe ugakanda kuri like kugira ngo ujye ubasha gukurikirana update n'amakuru yose y'ibikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari. Turaza kureba no muri Sudani ahangaha naho rwose ntago byoroshye cyane, hari gutegurwa intambara ikomeye cyane. Ariko reka duhere muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo abantu benshi baribuka uburyo General Muhoozi Kainerugaba yagiye atangaza ibintu bakavuga bati uriya mugabo akunda kuvuga amagambo menshi, ariko buriya ibyo atangaje bishyirwa mu bikorwa. Ibyo General Muhoozi Kainerugaba, umugabo mukuru w'ingabo z'igisirikare cy'Ubugande UPDF, akaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni uyobora iki gihugu cy'Ubugande, ibyo avuze buriya abishyira mu bikorwa. Ngira ngo niba mwibuka neza mu mpera z'umwaka wa 2024, umwaka ushize, mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo, yaravuze ati ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2025 abacanshuro bose bari ku butaka bwa Repubulika ya Kongo baje kurwanya M23 bazatangizwaho imirwano ibirukana muri iki gihugu cya Kongo. Ntabwo byatinze kuko twabonye yuko umujyi wa Goma wakozwemo operasiyo, barawugota barawufata, abacanshuro bava ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ndetse byanagiye bivuga ko izi operasiyo zikomeye cyane zagiye zikorwa n'ingabo z'igisirikare cy'Ubugande mu gufata ikibuga cy'indege ndetse n'imirwano yafashe umujyi wa Goma. Bagiye bavuga yuko igihugu cy'Ubugande cyaba cyarabigizemo uruhare, nubwo Ubugande butigeze bubyemera cyangwa se ngo agaragaze ibihamya, ariko bakomeje kuvuga bati M23 ifite support, ikomeje kugenda ifashwa cyangwa se ikomeje kugenda isaidirwa. Mu yandi magambo, uyu muhungu cyangwa se uyu mugabo generale mu minsi yashize itariki kera, ngira ngo nuko itariki 23 ku itariki 23 no ku itariki 24 nibwo General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko M23 igomba kujya gufata Kisangani, byayinanira UPDF ikagenda ikahafata. Ahangaha rero ntabwo yasobanura niba UPDF izahafata ikahajyana ikahereza Uganda cyangwa se niba izahafata ikahereza M23. Ntabwo tuzi ko Ubugande buzinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se bwinjiye, byanze bikunze, ariko biragaragara ko byanze bikunze kuba gusubira inyuma kwa M23 yari yaravuye Kisangani ikongera igasubira inyuma
hari izindi mbaraga zikomeje kuyisunika, hari ubundi bushobozi n'ubundi buryo ikomeje kugenda ihabwa buyibwira ngo jya gufata aka gace, nk'uko twabibonye uriya mu generali yabitangaje. M23 yasojweho intambara cyangwa se yasutsweho amabombe mu gihe yabaga muri Walikari, ivuga yuko igiye kubahiriza agahenge n'amasezerano y'amahoro. Ngabo za Kongo zirabayirukankana n'amabombe, indege zirarasa. Ngira ngo M23 yatangaje mu itangazo ryayo yuko icyatumye isubira inyuma, icyatumye ijya kurwana cyangwa se ijya guhangana na ziriya ngabo byaturutse ku kuba harabayeho kohereza indege z'intambara zikaza kubirukankana zibarasa, bisa nkaho M23 itabikoze ku bushake, yabikoze kubwo gutsindwa. Hagati aho ngaho rero ngira ngo hano abantu benshi bakwiye kurebera kure uburyo iyi ntambara igiye kuba intambara ikomeye cyane. Ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwose n'ubwihuriro rya AFC bamaze gusigwa icyasha. Nuvuga ngo abayobozi bose ba M23 na AFC bagizwe ni umutwe w'iterabwoba, bashinjwe kuba ari umutwe w'iterabwoba udashobora kugira ikintu na kimwe ukora cyangwa se usaba cyangwa se utangaza. Ahangaha abantu bakwiye kureba kure. Niba ibi bihugu bikomeye byarafashe M23 n'ihuriro rya AFC bakabagira abanyabyaha, bakaba bakomeje kuvuga ngo leta ya Kongo Kinshasa nikemura iki kibazo mu buryo bwa politike, leta ya Kongo Kinshasa ikavuga ngo twebwe ntabwo tuzicarana n'umutwe w'iterabwoba. Buriya abantu bakwiye kumenya impamvu leta ya Kongo Kinshasa, cyangwa se by'umwihariko abantu bakwiye kumenya impamvu Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi atemera kwicarana n'abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23, ahubwo akicarana n'u Rwanda. Perezida Tshisekedi yagaragaje ko umutwe wa M23 n'abawufasha cyangwa se n'abayobozi babo ari umutwe w'iterabwoba ugamije gusahura ndetse no gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku baturage, kuko bashinze M23 kuba ari umutwe w'iterabwoba. Nkuko nyango tumaze iminsi tubivuga, ntago turabona imitwe y'iterabwoba yaje gutagasifuzwa bakavuga bati mwari umutwe w'iterabwoba none mwarahindutse ubu ngubu muri umutwe cyangwa se muri ishyaka rya politiki. Buriya gufata AFC na M23 bakabishyira mu gatebo kamwe ni cyemeza ko iri shyaka rya politiki naryo ryiyunze n'umutwe w'iterabwoba, ibyo bakora ni ibikorwa by'ubuterabwoba. Ngira ngo iki ngiki abantu bagisobanukiwe, kuko AFC ni ishyaka ryangwa se umutwe wa politiki washinzwe na Corneille Nangaa ariko ukorana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, kandi M23 yamaze kwitwa ko ari umutwe w'iterabwoba cyangwa se umutwe w'ibyihebe. N'iri shyaka rya politiki rya AFC rya Corneille Nangaa naryo ryiswe ko ari umutwe w'iterabwoba cyangwa se rifatanyije n'umutwe w'iterabwoba. Bityo rero byanze bikunze aba bose bamaze guhabwa ibihano, bashyizwe mu gatebo kamwe. Gushyirwa mu gatebo kamwe byari ukugira ngo ibikorwa byose bizabaho byo kwibasira M23 barimo n'abayobozi, buriya rwose reka mbabwire abayobozi ba M23 bagomba kurya bari menge, kuko guca intege M23 ni ukwica abayobozi babo cyangwa se kubafata. Ibyo bintu bibiri, kugira ngo ice intege M23 ni ukwica abayobozi buriya mutwe cyangwa se ukabafata. Ibi rero nibyo uriya muryango cyangwa se ababiligi, ababongereza bari kugerageza, kuko kurwana na M23 utabanje kuyica intege byo ubwabyo ntabwo ushobora kunesha cyangwa se gutsindira umutwe uko wiboneye. Ngira ngo byaragaragaye ya mu mujyi wa Goma, ya muri Bukavu no mu bindi bice bitandukanye. Nuvuga ngo M23 kugira ngo isubire inyuma nuko igomba kuba yamaze kubona ko nta yindi shugwa isigaye. Buriya nta muntu udakunda ubuzima bwe,
nubwo abantu barwana, ariko iyo ubona byanze bikunze ko uri butsindwe ushaka uko witsimba cyangwa se ugahunga, kuko n'ubundi guhunga nta kibazo kirimo, nta rugamba abantu badahunga basubira inyuma. Ibyo ngibyo rwose abantu babimenye yuko unuvuga ngo ahangaha ababirigi icyo bakomeje kwiga wenda kishobora no kubagora, ariko kitanabagora cyane, kuko twabonye ko imitwe yitwaje intwaro yose cyangwa se imitwe y'iterabwoba yagiye ibaho ku isi, imyinshi yiciwe abayobozi n'ubu ngubu baracyapfa. Israel irakivugana abayobozi b'imitwe ya Hamas, Israel irakivugana abayobozi b'imitwe ya Hezbollah, Amerika irakivugana abayobozi b'imitwe ya Boko Haram, Islamic State ndetse n'indi mitwe yose, kandi ibihugu tuvuze haruguru nibyo biri kurwanya M23. Ibi bihugu tuvuze haruguru nibyo biri kurwanya M23. Nuvuga ngo rero byanze bikunze kugira ngo bakemure iki kibazo, kuba baramaze kwita M23 umutwe w'iterabwoba kugeza n'ubu ngubu, nubwo wenda ibikorwa bakora ubundi hari baracyagira imitima ibiri bitewe n'ibikorwa M23 ikora, nabo bakomeje kubona baravuga bati nta yandi mahitamo, tugomba kurengera inyungu zacu ndetse no kugaragariza umukuru w'igihugu yuko tumuri inyuma, kuko M23 ntago iyoboye igihugu cya Kongo mu kuvuga ukuri, ni umutwe w'akari w'iterabwoba. Nuvuga ngo ibyo Perezida Tshisekedi awushinja byanze bikunze bagomba kubyumva cyangwa se kubyemera, kuko ari umukuru w'igihugu cya Kongo. Guca intege M23 ngira ngo twabivuze, guca intege M23 ni ukuyicira abayobozi cyangwa se kubafata mpiri. Niyo mpamvu mu ndege zanazoherezwa mu gihugu cya Kongo harimo indege z'ubutasi, hakabamo n'indege zigomba kubyanze bikunze kurasa. Muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'uko Bugande butangaje ko bugiye gufasha M23 kwinjira Kisangani ku mugaragaro, ngira ngo ibi ni byatangajwe, Ababirigi n'ibindi bihugu bakomeje gutegura ama operation yo kuvuga ngo M23 nubwo igiye kuva muri Walikari ikerekeza Kisangani, ariko izaca hehe? Buriya bafite systeme twavuga ko bafite ubushobozi bwo kumenya byanze bikunze umuyobozi w'urugamba bakoresheje ikoranabuhanga, kandi tubabwira ibintu rimwe na rimwe bikaba nyuma. M23 abayobozi bayo bagomba kurya bari menge cyangwa se bagomba kuryamira amajanja, kuko isaha n'isaha bashobora kugubwa gitumo, bashobora kuraswa, bashobora kwibasirwa. Izi ndege 100 twabonye, hakongeraho abasirikare bari hagati ya 300 ndetse na 400 batatangajwe umubare, baragiye bajya kure yaho M23 iri kurwanira. Ariko M23 iyi miragerageza kujya gute kubasatira cyangwa se kubasangayo. Ni ukuvuga ngo ni nka bya bindi ukirigita cyangwa se ukinisha intare yisinziriye, iyo yegutse byanze bikunze ugomba kubona yuko ari intare. Ni ukuvuga ngo gufata ziranga bakazijyana muri Mayinema n'ibikoresho, M23 igakomeza kwidoga muri bino bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ishobora kuzabona isomo rikomeye cyane. Kandi noneho ntago aruvuga ngo izi ngabo zose n'ibikoresho biri hariya muri Mayinema cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru muri bice, ahubwo noneho nuko no muri Kivu y'Amajyepfo bari kubyoherezayo, bari kubyohereza biciye hehe? Mu gihugu cy'u Burundi. Buri Burundi bwo burakira intwaro ziremere cyane zituruka hanga ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, cyangwa se ababirigi bohereza intwaro Burundi. Ubundi gahunda bashaka hariya ni ukugota. Nuvuga ngo bamwe bazarwanira muri Kivu y'Amajyaruguru, abandi barwanire muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero uretse kuba byageze mu gihugu cy'u Burundi, ntago ari abarundi bazabyifashisha. Ahangana nko kuvuga ngo babakiriye mu birindiro, ariko bo bazikorera akazi kabo. Ntago zino ndege zaje zizarwana M23 zizakoreshwa n'abarundi. Niyo mpamvu Burundi buvuga buti ibikoresho dufite ntago babizi, na cyane cyane ko muri Burundi icyo butangaza mu kugaragaza ingufu z'igisirikare harimo no kuba bumaze igihe M23 itarinjira hariya muri Uvira. Iki kintu ntago abantu benshi bakonje kugitekerezaho,
ariko nawe urebye neza ugatekereza wasanga ingabo z'abarundi ziri mu ngabo zikomeye nk'uko M23 nayo ikomeye. Uburundi bwagaragaje itandukaniro no kugeza kuri ubu ngubu. Uburundi ushatse bavuga yuko busumba cyangwa se buruta ingabo za SADC ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Tugereranyije intambara barwanye kugeza n'ungu bakirwana none barimo barifasha muri Kivu Amajyepfo, ubundi wenda twavuga yuko abacanshuro cyangwa se abazarendo FRDC n'izindi ngabo bagiye bakorana cyangwa se bafatana. Ariko nibo Burundi bubasha kurinda umujyi bwonyine kandi atari ko M23 yanje kwinjirayo. Ibi byo rwose wabikubwira yaba abeshye, ntabwo ari ko M23 yanze kwinjira ariya mu mujyi wa Uvira, ahubwo yahuye n'inzitizi zikomeye cyane zituma itabasha kuhinjira. Nuvuga ngo aha ngaha rero Burundi kuvuga yuko bufite igisirikare gikomeye buzahatana n'uyu mutwe wa M23 none bakaba bamaze kubona ubufasha. Nuvuga ngo hari ikintu gitegerejwe ni kimwe gusa, hashobora kutazaba ko izi ngabo z'u Burundi cyangwa se ibi bikoresho bizahagurukira rimwe ngo birasa M23, ariko hashobora kubaho gutsikira rimwe gusa M23 ikisanga mu mazi abira, kuko uru rugamba byanze bikunze ruzatwara abasivili benshi ndetse n'abasirikare benshi. Kugira ngo M23 izajya kwemera imanika amaboko ivuga iti turemeye turatsinzwe uru rugamba, nuko hazaba hashize benshi bazaba basize ubuzima. Kuri tekinike babanje gukoresha M23 kuyisaba gusubira inyuma, ibi ngibi ntiyasubira inyuma. M23 abayobozi babo bahawe ibihano ntiyacika intege. Abo bavuga yuko ari support yayo cyangwa se bishe inyuma M23 aribo u Rwanda ruhabwa ibihano, M23 ntiyasubira inyuma. Nuvuga ngo rero ngo ubutagati hari ni ukuyica amaguru cyangwa se kuyica umutwe, kuko niyo system wenda twakoresha, wenda mumbabarire kuba nkoresheje aya magambo, ariko byanze bikunze ubu ngubu ikintu gisigaye ni ukwivuna umuyobozi cyangwa se kwica gufata abayobozi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, kuko buriya byanze bikunze inyeshyamba za 23 zigifite abayobozi bazo, ntabwo leta ya Kongo nabo bafatanyije byaborohera kugira ngo batsinde iyi ntambara cyangwa se uru rugamba. Ntabwo byaborohera pe, ntabwo byaborohera. Nuvuga ngo kuri ubu ngubu icyo aba babirigi bashobora gukoresha cyangwa se abanyaburayi bashobora gukoresha ni systeme yo kwivugana abayobozi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 gusa. Uramutse utivuganye umuyobozi w'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ukavuga ngo ugiye kurwana nabo, aba barwanyi bafite strategy z'urugamba ziri ku rwego rwo hejuru, bashobora kugutera ukisanga weho byakurangiranye. Noneho uretse M23 hamaze kuvuka undi mutwe ugiye kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, uwo bita Thomas Rubonga Daniel. Uyu nguyu yigeze gufungwa muri gereza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC, yashinze umutwe w'inyeshyamba mushya ugamije gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Uyu mutwe yawise Convention pour la Revolution Populaire. Uyu mutwe ubu ngubu ufite icyicaro mu ntara ya Ituri. Mu ntara ya Ituri niho ufite icyicaro. Uyu mutwe mu itangazo wasohoye kuwa mbere tariki 24 Werurwe 2025 wavuze ko rwose wumva uhangayikishijwe cyane no kuba ubutegetsi bwa Kongo bwarananiwe ku buryo bukomeye cyane kurinda ubusugire bw'igihugu. Uyu mutwe wanguje kurinda igihugu ndetse no kurinda ubusugire bwacyo nyuma yuko Perezida Tshisekedi asa n'uwacitse intege mu kurinda abaturage. Uyu mutwe rero cyangwa se uyu mugabo yavuze ko rwose benshi bakomeje guhungira muri Uganda nyuma y'imirwano yagiye ihuza impande zihanganye. Yanavuze ko kandi igamije kuba urwego rugamije kuzana umwuka w'impinduka ziha icyizere abaturage bose bo muri Kongo bumva bakwiye kurwanya imiyoborere ya politike y'iki gihugu irangwa
no kunyereza imitungo y'igihugu, ruswa, kwiba imitungo y'abaturage, abayobozi badashoboye kwikunda, abayobozi badashoboye kwikunda, itonesha ndetse n'ikene wabo. Uyu mutwe niko waje ufite impinduramatwara uvuga uti twebwe turambiwe ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi butareberera abaturage nk'uko M23 akomeje kugenda bitangaza. Gusa none aya makuru avuga yuko ngo kandi mu myaka inishize leta ya Kongo Kinshasa yashyizeho ibihe bidasanzwe mu ntara ya Ituri, umutekano muke utinzwa, umutekano muke utezwa n'imitwe yitwaje intwaro iba muri uriya ntara. Uyu mutwe mu itangazo wasohoye, abanyekongo bagomba guhuza nawo intambara, bagomba guhuza nawo imbaraga, bagafatanya urugamba watangije rugamije gushaka ubuyobozi bwita ku baturage babo. Lubanga, uyu ni umuyobozi w'uriya mutwe, yiyongere rwose kuri M23 nayo imaze imyaka 3 mu ntambara ivuga yuko ihanganye n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. AFC M23 rero iragaragaza ko rwose mu byo itazigera ikora ni ugukora ikosa ryo guhagarika intambara cyangwa se gusubira inyuma mu gihe bagikomeje kuraswa. Biravuga twebwe tuzubahiriza agahenge, ariko mu gihe badushotoye ntago tuzirwa tuvuga ngo wenda ngo ninde waduteye. Umutwe wa Red Tabara rero urwanya ubutegetsi bw'u Burundi wamaganye rwose ko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kuwuhuza n'u Rwanda, uvuga ko ntaho ruhuriye n'u Rwanda. Uyu mutwe wasubizaga Perezida w'u Burundi uheruka kuwushinja ko u Rwanda ruba rwose rurifite hafi hariya aba barwanyi ndetse ngo bakabatera n'inkunga. Iki gihugu cye rubicishije ku rubuga rwa X yavuze yuko rwose nibura ko nawe azahita arugabaho ibitero mu gihe rwatera u Rwanda. Ubundi Ndayishimiye yavuze yuko ngo mu gihe Red Tabara cyangwa se M23 yarasa mu gihugu cy'u Burundi aho yabiherereye hari hose, nabo ngo bazahita bashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda baciyeho bitaza Kirundo. Kirundo rwose ngo kugera i Kigali hari ngo niho bazaca ngo batere u Rwanda. Ndayishimiye yabitangarije ikinyamakuru nka BBC. BBC rwose avuga ati turabizi ko rwose u Rwanda rurimo kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rucishije mu mitwe ya Red Tabara. Gusa twe turababwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, nako tuzatera Kigali duturutse ahangaha rwose aho bita za Kirundo. Red Tabara mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatatu tariki 26 Werurwe 2025 yagaragaje ko nta bufasha no kubukeya na bukeya u Rwanda ruyibahereza. Mu kiganiro na BBC News gahuza miryango cyashyizwe ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa 25 Werurwe 2025, n'ubusanzwe Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje yuko u Rwanda ruri gutegura gutera Burundi buciye muri Kongo, ndetse rubishishikarije mu mutwe wa Red Tabara. Red Tabara irongera kubeshyuza bivuze inyuma ko rwose nta bufasha ihabwa n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mutwe waje gutangaza yuko abawushyigikiye bonyine ari u Burundi bumva neza impamvu ariho ishingiye ku masezerano ya Arusha, avuga yuko ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi ryanze kubahiriza kuva muri 2015 ubwo muri biriya bihugu habaga imvururu.
yanavuze ko iyo ariyo masezerano yashyigikiwe n'umuryango irimo uw'Afurika yunze ubumwe EAC na Loni, abarubahirije bakabaye warashize intwaro hasi. Red Tabara ivuga ko bitumvikana kuba Ndayishimiye ubwo rwose yagaragazaga amarangamutima ye yashinjaga uyu mutwe wo gukorana n'igisirikare cy'u Rwanda. Yanavuze ko kandi Perezida Ndayishimiye rwose ngo Red Tabara nta bufasha ihabwa n'u Rwanda. Ku itariki 30 Nyakanga 2021 rutigeze rushidikanya kubaha abarwanyi bayo 17 kuri ubu ngubu babayeho mu buryo bitari ubwa kimuntu. Uyu mutwe kandi wanavuze ko bitumvikana ukuntu waba ufashwa n'u Rwanda hanyuma ngo nirurangiza ruhindukire rujye mu biganiro bigeze kure n'u Burundi mu rwego rwo guhosha umwuka mubi w'intambara bafitanye. Uyu mutwe kandi wavuze ko iyo uza kuba ufashwa n'u Rwanda cyangwa se n'umuntu uwo ari we wese, Ndayishimiye kuri ubu ngubu rwose ngo atakabaye akiri perezida w'igihugu cy'u Burundi, uyu nguyu yakabaye yaravuyeho kera atakirangwa ku butegetsi. Ibyo ni ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu nkengero z'umujyi igiye itandukanye yo muri iki gihugu cya Kongo. Reka no bashimire inshuti zacu mukomeje kubana natwe aho mudukurikiye muherereye hose mu bice bitandukanye. Ngira ni amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe mu byo mukomeje kugenda mukora byose. Ahasigaye nako turakomeje gukurikirana amakuru yose kugira ngo tubashe kuyabagezaho gatanu ku kandi.